na mwoga basaka wakwatithia mitambo cio akamemeka ene twithia wana wakili Anthony Nyingi mutaalamu wa maundu ma miao ni watonelela nikenda wise kwithia ni watu somethia maundu eli atatu makimiao. Wakili wakwa karibu sana. Ni mupea muno ndose mano wambe kukethia enenthia lama kwetelete muno biu mamane maundu ma miao. Kwa masito nito Anthony Nyingi na ni mutaalamu wa maundu ma miao na bado maundu makonanitie ba finance na investments kana biashara ne maundu alani somete na ngenda ni monenge degree na luosa wotho kumaenende ni osamwanyo nikethie education onde pala meotuiwa mai na ndimathochenge Kilungu ni kitu cha sila wakati ilati kwenda mundi utingusi ya bado maundu makonetio itheka itina wa kumana na makolio maingi kabisa bio tina kolilwe lengi tine kuna neve ya no usio mwethukisio wa kwata mwanyenge ni mubea muno wakili wakwa either we muthoche muno bio mwithukisio guonthe wakamemeka ene nukwetelete tumane maundu maithaka na ndweke no semwana nsutute kwa nangasa ututwao imwe kwa jimwe na indi tuitialilia umwene nthi ndatika nikenda nake wisa kwithia ni wa ukulia maukulio yulo wa ithaka situ ila twatiwe cia ngundu o ithaka ingi situ tithowete na sindu cia muthembani tosu nikenda ni wisa kwithia ni twasonganga. Wakili ni mupea ti kona ni ti nene ya maundu moko ni ithaka no tambi na ka introduction ka muthemba ila ni ndoko le cia maundu makonechi itheka chambe itheka sinda cia nitu na zitatu pela itawa private land pe community land na pe public land private land ni lawe ya mundu na title yayo okay title yayo binafsi eweka etha ni Kisamba gethia nina title deed yandikitwe Kisamba isu ni private land public land kana community land community land ni kila kinda kitumeka ni community kana kwa kikamba ni enende matae nyondo mena connection sana muno ile kasi ya muthembo sioneka areas ya umasaini kana kuwithia kwimbaisi ithasya ni makothete kwinda mena isesi sitheka withia hapa imundu lota ithia boraki ni wa areas pelengi hata wa public land ila nikitheka cha enende kana silikali tikide cha silikali withia chali totumika ni silikali kusolve utilities ila si usavu enende kana kusolve mondwala meo safu enende meo kuma enende kwa mobiano kitheka cha silikali ni utumika kwa hospitali kwa kasukulu kwa college sio somea sindu cia muthemba tosu maubisi maubisi masilikali kingi notinguzi enzilingi tonyo tumika mundu wakili titinamba kuendea peisio imwe sionekana ciandikitwe njike government of Kenya na wati yote thea isu pengine seumiwe ni kondo wa mwene nthi ni kondo wake igwo ukathi ukethia imwe cioko ciosini ukethia peki cio cha sabi wa kiosini na chande kwa njike andu ingi akamba ni masa cia pengine ni kundu kwa kuutakiwe kwa serikali ni kundu kwa unyithia indo matume ata manyithi cio maindo na cisu cinthi ni wa kilasi keba singuluhu ni the kilasi ya public land public land nundu ulawe na title ya getheka ni serikali yito ni serikali pau ni twakwatia no tenguzi enzilito no tumika mundu kukwata kitheka ila yambe ni akalokitewa no alokitewa serikali kana mundu ngeo na kitheka ilenge ni kindirikita land adjudication process idhakalita kwata title si ati ya nzia ya adjudication itinda na maofisi ma land adjudication officers kana directors alama makatuma survey ya makani ya makeki ya mepakani tina wa umainenga na namba na mainenga na title king ni nzia ya settlement programs otondwe wa kwa mabiano ebinda na putina saidisia kibwezi
kuyanduma tuyuma thiuseto kuku malokete ithekana silikale kingi ni mundu akatransferiwa yapen ya mundu atho wakitheka watho wakitheka kena title title yesu ni ile tobindo ikoke sitwane yako processes ni automate transfer kingi ni transmissions yapen ya ila mundu wenda etwa na etwa succession yako kwa kana administrators processes ya kunyesitwa title umesitwa ni mundu wetiwe ile kwa na administrator kwa andola mile to benefit ni automate transmission okay ninguze yete ku transmission ni sepo makulio meonkulwa makanality ku succession ilanita mundu to andola mevo enimenda amena dosho hotumia sinduizo meono dhasyo lakini wakutumia mateo ta mateo nengane mateo kwania mundu nikenda kwate uhuru 100% odili na kitaka chundu kwenda alitaika succession nikenda kwate kana administrators edape ina will ni yale toto wako tini nikenda ma executors alama hapo ndito ni testator makakwata mwanya wa ko-implement yundu wili yaiti nikenda na mwala mekwa yaweti na wa executor ukwata uhuru osu in UK thia no madili ya kitheke ondo mekwenda ikulwe lengi tono kulwe kusu ni maybe mundu akotea kitheka na athema ku transfer ya title nisindo nisisika ngethe mundu nuna tekitheka no minie kuwe mbesa sionde no wasaini agreement lakini no tokwana no tawatembesa nini ndio comply process ndio kwitikila process ya uthoana wa kithekethele ando mamo the boss with ya ni okombelewa ne koti ni usikoda sukuma kotine mundu akalasimithwa ku transfer ya mundu lona mutethia kindu chu bora ki nominate kuwepo na niwe mwene kitheka ndutona okombele mundu utena title transfer ya title we love ni useo ukenda uona mutaalamu amwe wa mea kindu cha mbea kambo ka sacha katimbitisha kitheka ki mundu ukutela niwe mwene nikenda rugasia ya wikoneo uwe ya wetela title lakini paimi ndo kusainia ndo akwenda mulote tiwe mwene wakitio koneo aya wakili yuti endeyete yuba abataumela kitheka na paumela kitheka we wakili wetewa na wakili we wakitheka kiki umasilingi ngilima hanele yune ndo tutheesia baune kwithwa nonete andu ingi muno bio ba umundo ayaisia kitheka obwa kweta ututavia kana be aki kana bati yaki na we wakili we wakitheka kita wasilingi ngilima hanele wakili wanenga na ngilia na yimwe na miongo nana na mwegwa na balance lenge nukweta maiwo ithala ya ngili 20 na wakili wa umaba una wa Kisamba ndima nai peke takaki kutewa na kwa ndithi ndiye yange wa yake la kithaka actually ni mwandika na maandiko ma 180,000 na pengine wete ila inge mwa wathala na kwa ndithi ndiye asia aye akana ina kithaka june ngutho wa ngili manele na 300 na kwa ndinenga ne kashika to that were you nundu niwe we wambe kukabo na wananga saasi yaku we yumundu ucio akautungia 180 yaku na ikuya potelea mbali yayubube yaki yaku kana ni wanda na so ni maundu meki ka ni maundu meki ka piu kabisa no report tiete ansiona madina kimweo ila kindu chate wakinda chate yo mundu ukutea kithekani ngiliwa nete na balance ya 20 no kwanta wa moyo ithala no mini otata wa ngilima anele kilo chala nete ya kithekani chuchu ni ngilime onkwele na no sio ilo kwandika wa agreement ukaandikiwa ni mundu wisi nikienda akishapenda clause kikwasia pa hiyo ndo
kitheka chuju utonye ote ya mundu onge akwotete mia ile kwote yao nundu bela withia ni lazima wakili indicate lesi sindu cia muthemboso waandiki wa agreement ni asani mutaalamu wa mia withia kitheka cha kundu esokilo pa imundu esa kuruka kate ya mundu onge onetha pe balance isu ya 20 yonetha pe balance ya 20 okay nundu kendo kila mutaanite ni balance ya ngilimbao paikino kenge muitani toka mande customer ngi angili 250 kana ngili mana ndatu kwa hiyo tibalukila katika maandikano ugethia tikita akusembe ugethia maandikano ni moti kuandikana ugethia ba wailongilwo kwaja andu ingi mabalukila abu na mabalukila abu maisio ka mayomi yabo nundu ya maandikano la maandikanitwe no kainda kanini kwa nyangania wate olongitheka na gosi ngania tho ya muna na maivikabu agreement ile andikitwo ni wakili ntha ithiwe kwa nevu neguo ndeto ciogwa ikwotete mia ukethia ba imundu wisa kumesia olonge katika transaction hizo okay pauni twathe watu songange nambe zielengi kindu laki ngito kinene ya kuhusu itheka ni kindu tikita ownership ine ya private land kando ile ya ne makwataniete itheka na makwataniete kokubi title yo mana masito mando ele kana atatu kimwia andu asio ndemenda mena share na paimundu rono deal na kitheka chuchu alangi matepo ko uno so that maybe wenda otho ana wenda lease yani kukombo kwa vinda viasa no sio okay wana nando alame kwa bia katika title hizo aya kwa kangu kulio yenge kulumene ngoli mwithukisia ba nisila wakati wakili wakwe baba na makulio ambia yuko yombanya kwa line ni wako wa 0722 969 yu wakili tuke twasia nyena yona asia na nina asia wethia yukwa oitumita thukika matibo na matia oisio sioyu ila sia ile kwetha sindethia sie kundu lakini nyende siese na ndisa kuiba na noiba ndisa kwithia title deed yethe yakwa ai ni munda wima wa ni mutoi wakwa pe kitumi kitona kutuma yu nundu ni noiba na nina mana ithe yakwa ni watie kithaka kibandu thonye na imunini ndandabiti na nina mana kana pe title deed nesi yekuka indicate namba maneli na itatu ni title deed yethe yakwa na kithaka kima wanenganya yube kitumi kitona utuma usu utokela nundu title deed ni maniene yakwa wangu wakolie yao kana point inge sia kana siana noi mesitheka siana ni umesitheka lakini theka hii ita number of ukua miaka 18 sinda sio deed in trust na ndwala aima kana ndwala meno kwa miaka 18 kwambata ko ela kwa bahati ndogo maybe asima kwemetiwe lakini mati title sina masitwa mo newa nene bana wosa kipande no yasa ndi abeta title sievo paimundu kusie onangetha ni ango waku kana ndi waku ulawire sindu iso utosa yukithaka chuchu okay waleta kwambia process yo transfer kana yo transmit kithaka chuchu chume masitwa ni ma asimaku lame tuwe kwa pati ndugu nikenda wambia ukitumia yute pate mundu kusie no lo tumite binda yunundu na kwandinezi na nene manie enda kuemea bo ni mundu alitosikatiwa na ndena haki ya kuona ni akanane kwake ownership ya kitheka ailo sikati wawe ownership ya kitheka linda the iprofewa ni title deed mundu lawe na title deed winda emwe kitheka as long as title deed ni akwatikanie kwanza la ya elite title deed ya kutumbi wa cyber kana solve ya computer usinwe winda emwe kitheka kwa winda mwene kitheka ni musigi waku ni wetiwe waleta eka succession nikena sindu yuko kama sitwani mako we haya pa weta wazila wakati weze sindu hii sindu hiyo kwa ba wakili aitwelesia niza kwenye thilo bandu utewa wese notese yuba wakili atu yakana ndundu wesa kuema na kindu cha mundu andikiwe so long as
title deed yesu yaandikiwe na nsiasi ogwetiwa nundu kwa title deed sia river road sio vongo lakini yule la yogwe ni kuthioke ka search ukethia maandiko ala mebo nomo yesu ni yo kweli ya river road ni kuthioke ka search kapetoka ukethia risikania bandu katika records ya serikali na katika sheet like pewe tu agendo ke anyway asante sana twende wakili ndatika zitu saumu ndatika miongwana na ile siabi kanda saumu ndatika miongwana na 5 wakili yote mukulia makulio nundu na sitha kaiye nesie die kendo tuendelee wakili ilata weta ndo makwata ni masitwa katika taito maybe ukethia nando teli nimeenda makwatania kwanza ile ni kwatania kwanza ile pala meta joint proprietors kekundi nando tele maybe mioko na biasala okay na mioko na biasala imetikila nite kana sidule makadhoa yenda si masitwa ni momeli na shares sikienda si 50-50 kana magenda makwatanite manene meanene and was no kilio maende makamwa kwana sindu isu na makatweke me kwana mana shaso siasio sianene pelengi with ya maonete main common kana nando tele kana to kwa moviano na mena kitheka with ya kila mundu katika kitheka chuchu ena share kana ena percentage yana kwa nondo wa contribute and that may be kitheka cha wangiliana na wao ni siambao watu kama kwa kwa Kilungu kiana na cha ngilimi onkwele we isienda yonzia ya bado code kitheka kana kuoni kitheka kinu kingi ngwanda tikine ni transmission on bankruptcy kana mundu maybe kwa Kisamba and kwa moviano kana tumia example ya Kisamba maybe mundu akenda no si loan na loan ikamwemea na ndio security yake kitheka chake and security yake kitheka chake kitheka chuchu ni umeswe vengi ile na munengete loan yuko mfano kwosa loan na title deed ya kitheka ukaemewa ni kuiva kitheka kio chako pengi ndalina no sawa kutakitheka ki nikenda ikwate mbesa ilota ivite hithi ndundu weka nundu nikindo mwete kilani na bayundo benki nona ya sara na no aminio mionia security letter itona utumia actually ila process isu kukuno ya charge title disiki ya masirongi na ma institution kana pengiele kunenga benki pengiele kunenga loan sorry nikendoke ya thima twakota wemeiwe kuiva moene no ma transfer kithaki kwa mubiano ta mutumishi wa ngai pastanga ngondo na sia ibinda ya ngilili ya kendo ni wa tewe kithekani bengi itine wa mundu lawa osete loan kwenda kana institution la osete bengi ya emetwe kuiva la osete loan ya emetwe kuiva andola matho ithekasi ya muthembosu benda makwara taito benda matwikani mo ene kindu chuchu okay wabuke saiwe kindu kiutewa bandu na maybe kitewa nunda kwenda mundu le mwene chu mwe kwa loan kinda kitewa kwanza la ilita na mbite kile kimeo na udho aya saingine tisa kuona title deed itwa ku kotini ukethia nganya enda kulegwa na bond enda kulegwa na cash bail lakini imbesa ndena sio na title deed ya mwiso title deed isa kumya muthia na ata in case of ngaemewa kananga kwate kana ne kwani quality ase nitindia okodwa ni noando kai brother wakanu kwatiwe na nina logbook ya ngale na ndo au masemba de mesio silikale kana tamine kwa ninga tungo kana kende ya meiwe kime ya openda ilio ila mundu wanengwa
option ya kwenda isinilanza lakini isinilanza nuna kwenda na bond when ya nonengane bond ya title notumia title umenza notumia logbook umenza as long as ina value ila holilwe ni court title ino kana logbook ino aminonengana courtini thienda bado yako bado yitha yakwa pai mundu utono myosa akadagete kajaku kana ko saloni thienda yo yaku nile chukutumi winda wona ila wanengane cha muthembo sweet la resist paendewe ikoni wona mundu no nitienza maybe abindwa mwikalo ukethia mundu siomwe akesole othikotini kana akesa ithari atoloke aindinge ni uthioka kulia koti ukanengwa title yaku na mundu woni abindwa tabia aimando inge option isi depo yes akenda atenda mathina yo mulungalu no silengine kwa ni kadhala atumeto ila title deed yo continue mwamina alekwa title kanengwe anje kanu kwobwa title kanengwe kenda kiki no cho secure attendance ya mustakiwa continue kenda kiki ndo cha kutuika na title deed ne ya nchome wesilikali kenda okirubni kenda wethina na kuno make sure that ya tito matuku 20 mwaka kana ni wenda kotini matuku 20 mwaka kana utuwe waka paune twathewa mwithukizia thi wapengine nindi wa kwatithia radio yaku autaumana ini mitambo ya kamemeka enengaliko ni nwingini na wakili mutaalamu wa miao ando ni Nyingi nui waende yuba aundu tiende na usangulania maundu maitheka Kilungu kegita wa sila wakati na yuno ndo ni sawa mwana tatika miongwena na natisio kabala be wakili ethi wa undu utona kuongela ongele na jathi chuki ingite tiulegelia ngaliko niswe umugulia maukulio yolo waitheka na indi tuisonganga nambe kwa kwingi wakili kindu kingi ngwenda tinguze ni kindu tikita wa lease lease kwa kikamba no taxi ni kukombo kindu kwa ibinda thiasa ukende ati mwayo mwena ti metheneta tu kukomboithwa muunda yu binda yaso muunda okitheka o ploti kwa binda thiasa kweli sisi ya miaka miongo kenda nyaka ukakomboithwa kitheka miagezu ukethia ethani wa kanumba vuvu kana ploti kiloge no kwe parades ila mwewe na wina either maofisi ala masilikali miaka miongo kenda yisothela ukethia niwe mwene netha ni wakite kindu permanent puvu miaka miongo kenda yo kitothela maybe vajaleta mwaka makanele ukenda nao wa apply extension kana renew no renew ngaende yokutumia etha no pandu nima etha no ploti okay isinu cia muthembani tosu na naona yo bado silikali ni thina option ya etha ni mendo tumia kitheka chuchu ona ketha miaka miongo kenda ina thala ni uko compensate development ila wikira kwetha ni ya nyumba ni utuma census kana valuers makoka makeka masabu mo makama na mundu atumite ngalama ya nondu muna neyo kutungiwa nikena kitheka nyo kichambi utumika ni silikali ila maybe mabangite maka hospitali ne binde ya kwa hospitali ne bigie ni okutungia ni okucompensate nikenda indi ikatumika ni silikali undu kwenda bado mundu na ulis kitheka kwi mundu unge kana plot kwi mundu unge ila waliswithia niwe mwene kwe binda thia ulisiete wina uhuru kwa watumia kwanzia la dailita utio kulwe mundu kila kithugu ni utumia kwanzia ya kwananga kana kwete kila mawanangi kumekeke tekani juu na bado wina urona kusabilis kwa ndo angi lakini wambete kukulia mwana kuma kula kwe mundu la wakulisi ya wambe we haya kangu tabia mwithukizia Kilungu ke etha kika ubita Kilungu ke ethe waninde yagu ya mbe ku Kisamba cho Kisamba ziu
bana kwa nasa sia Kilungu kiithela ngetha nio mwanasheria yunundu na kwa bani nende no bunde wa meya na no weka wakili kwa nda ya nundu Sati ala ndateka kenda tambe kuthinga leko ni yenge ya mwithukisia ni wokwe na lite twa ne kaindo kama na lite tai au kulia ya wakili be kwa be kawata Nthini wa makulio maito ithakani situ ila wakili wethi waitu tabia namba yake 70722 969 0722 969 woni wa mukamba Kisamba masitwa make ungetheje wanando ni no ninaketheka ye thitwa light mondoni mana nine na makulio lingwenda kulio mumbi kulia boyu nenda kulia atilili yo yine na kithaka chako na inata na huko enenge ngiliana yuone ngiliana nongwe sana alafu enengo vinda yaizo ndiva mbala na vinda yekala ila wanengete yithela na uyekomba la chathi lakini tweleo jokenge maandikoni ma yu kila taiwanite vinda la taiwanite nina bitukia na uyekombea mbetele ninguka na tweleo jokenge maandikoni yungukulia nina right kithaka kino ndo ni kyakwa na vindela twandikanie ni athela yakwe kana kithaka kyakwa nungwenda nundu ndwai bwa mbesa sionthe ekulia ya mbe yakele ni oyu pe kithaka na kimaku ni magwa na be mundu owie kithaka ki yeyu cha si imaku methayo na wa kithaka ni maandikanie na yu aje imaku yeza kwenda ala maandikanie na imbi nondo wetana mundu wembao na ni wondo azima kumeki na yuwe mwetia maandikana ndena mo na ate onenge maandikana okay na yuwe yebe agwa nondo ukuleimia kitheka uwete kiana si wokiana na jakeli kwa beza ila megwa na ngilizi yana aiva ngili tofauti aiteka advantage kweli wana wa muteye ndese usoma. Okay, sawa. Wakili tusungia sumeli tusembe nambe. Ikuli yambe ni kwa lona elewa connect termination ya agreement ya itheka. Agreement la siandikiro neza ni siele asia undu mwalika katika agreement. Ni sio kai lesia inge. Undu mugenda murana kuma katika agreement. Mundu kakina nakina uyonga kena rona kwenda atona kuma kana nganya ya makwiko nona longa kwenda rona kuma na tuma agenda na rights ya nona sindusinda katika agreement okenda mundu agreement yenajyo kakita kuwebo ngilisi agule jalete kita kwetela kuwebo okay nuno bibandu mwales kanoka nengo interest bibandu mwales ya ni lazima siwe winda ya nondu mona kwa uno sio dawe ni mokwane kana agreement nitongelelenge andika ni agreement pe wakili nikenda mwandike agreement nesa mwetikele kolika katika agreement ndumu kwikala katika agreement nondo motona kuma na motuma kilomo wenyu atona kwenda na rights ipiata kwa wela ni wa wingilian ojaleta viviti pa hiyo ndo kana kitaka chuchundo kwenda kita ikwetekela na ndumu ko ibana beseli chalete asante ekulwe la yinge ekululele ngethi konetie maandikanitwe na seimake na esa kwiti atithia kithaka kila chaandikanitwe ni kiini no sio maandikano makati wondo maetie maka implement wondo maetie etha mathogani we ko mukarimenya komwe ukethia tie kaitatu kana tie kaile no ethia be mundu kumesia langi na etha be sia ni lo wa ingiliana sikalito ko positionde etha ya positionde no mwewa nondo mo terminate agreement yesu kana ondo mo mino kilelia ndipisieno
lakini thani agreement ya embande kenesa mwithi ya deti undu onde ulawalite kwekwa okay nitwakwatia aya wakili babe kulyo yingi ngwe watisio ketina ni wathamini mundu na logbook kana title deed ba ya kotine na yuniwesine yo bwachaki chake nikenda aketika akoti na ata nyene na muthamini nina muthamini na title deed yakwa kana logbook yakwa na ni wabotea basi okabage kwata elo thamini mundu nuka muthamini mundu akwenda ni musoya nete kana wendo muka koma na muka kelani nuliga thenani muthamini mundu akwenda no mwesinesa na akatweka ndio akotine nuisi wala utono mwosa wakaisha ni wabe akotine niwe wenda watu mwata yevo ya koti mundu pekino chaku umenengie ukakishaka na mundu uzi wa kotine kwa uthi wale yakuka kino kechosa wa serikali ni serikali hiyo yosa then wanengania taito na mundu ni wa hivyo ni watolokile kitake chathi we aya ende mwetu kesi abwende to waja mutwe nduke kuthia umye taito ndidi uthamini mundu nduke kuthia nengane logbook uthamini mundu na andu mwese nake aitoloka baune badalwa woni wa mukamba alo Kisamba wai ni kwa demo na Wokili tijonje bane na wakili wakwa ingoja Wokili wewe nada mundu mko mmeanza kama tano ingoja Wokili yu nena kitaraja kwa na inoje no de ya anda de na jo na de ya duma mulenyo na jo na de ya ina mundu mulenyo okay zo ara kamu ine de andu atatu kithaka kimwe kitaewa andu atatu kidewa andu atatu kota iwe wa ukwata we ela abaza abage wara yu aya wakili tuteza kumana kana be mundu undeye ekomwe na ekozi umwe akazioka akauteya wa wakili we nyendesi na baisio kabaite wa irini wana mayo engi atezi ekomwe tikateya wandu atatu kibathokanyo baubeka wata mundu la wate ono la wambe ula ayangi ula wambe ni weju mwene ino mwene ange mateya we tina ni kibelenge imakite tokunwa kibelenge go ni malete kwate ya mundu sumeto kundu batonekana ko yube o sheria kuona nyenye na tewe mbe ninye mwene ila wata kindu wenda wata ko kinda chuma mokone maku ndute ya mundu wakele tayari chumie mokone maku tichaku ni cha mundu umuteithie wambe ko mundu loro na takindo chuchu yakele nula wa muteya nula wa tho okay we wate ni we thukangiebo ndoto mote ya mundu kitheka na wa muteya nduthi ana kwenda kwa ng'ombe bo na kwenda obana mbemba wenda au mwana wake ndo chupyo nundu kila chaku elawi to ni waibo okay we aina nyena kwa kiwa kili ndi anezi aya we wate we yambe we kala wese niwe mwene angite kuthia tino kutewa on the same plot nikibelenge woni wa mukamba lo pole sana ndatika zitu sia semba nganoti monza ile kenda thanda tukenda mwanya ye yo mundi pako batogitwe neso gethe niwe tetiendeya NFM lo hello yes ina na katonga wa junior kuna kata ikulyo ya kukula kwe wakili katungwa ikulyo yakwa ni title ndidi ka yo sachi wa nezi wa ya out of service aika sachi wekethe wa ya out of service out of service title deed ziva tanisha chao aya isukweli ni title deed valid ndiaiwe mwesaji katika nigo out of service title ila ya kweli ya minoti usio katika records kana kithe kite number maybe that pay title ikaba lo wana niti number yali kwende ali usaji we onania maybe Joyce Motwani we mwene kika chuchu iko ni farm jo mpaka ononene wakitheka unene wakitheka namba ya cho title ya nengani wendi li chauni ni absolute kana belo ni osetwe sindusio na senda yali kwende yone kana ni mbike caution sindu sia muthembani tos kwende yone kana sionde okay edapa inonkola wendine aya woni wa mukamba pole sana simu sia mwiso saa ile ndatike mwisi akwa ja
mwanya yeya yo Kilungu takio ka jona ba woni wa mukamba lo we Kisamba nye ola magiti kirone ebe gere tie Wokili bom ina kedeka ina kulia ilio unde kwenda atone tha ne gulumene yu mute wende kone wediwe ani wate kireka ata kireka la wate kireka nuizi morning anu mate ne sio som na yu kireka yilo yu andwala mate we kireka nenda yani ile manani manera ta na iwe yani mekwenda kunywa kaka kau na itu andu mamu yuta kwa magiti no runde mzee nyende tikele nyine na leile yue nyende ndo yunde ndo ba inone na no Wokili yale ida ka kinondo jana dikize na ida gese yu idini dole ati anda gida ka na la no de nanji bala mai mama dia melaiti ningana kedeka Wokili wa kwatie kule ekulu ni wate connect mundu wa ithe wate kitheka na atakitheka wewe ya siana ditasiese maybe sia nini penda wilio kitheka mwena aminota enda aminota nipata wake nipata wake make sure estate yake kana ndola winamo ni mama na lakini makenda mea nini ni ndi amande kana la mande kanita ko mundu atewe ena ya kunywa taito yake no kila kivo wale kunywa taito leona netie kana thina size ula atewe ate obini yandwa kwenda maybe mayani nyama lese haya mwithikisia kwa gaitwa sesi mwenge tuina mweni webanza mheshimiwa wa Ilima Ward Bishop Jonathan na niwezi wane Bishop kwa hiyo baate ambao kuneno kuthayuka kwa Yesuwe na tisi wakati sisi maundu mangaliko sia kundu kwito Ilima ni watu ondelela kwa ndu melima MCA wenwe ba tiosa simu ile na tirusu Wokili witu pengine atona kwitha asembeto bandu nikenda indi tumuthasie woni wa mukamba low. Hello. Hey. Yeah, I'm calling from Kiboko. Nikolia. Yeah. Hey, kanisa iwe na gedakana na kasilake la mujane kwa yo kamujane kanisa ile ya muyo kwako ukuta atuka kwa ukuta ya pinga kalaka sila zai sheria na iwe ya nzia zia wa kaya sila kwa kunyage 12 baile kala baidi isibe kole ambe ya geli ni gedaka cha tewe na ti jana siesa kwana ila jana inesi kwana wala watewe kaile bidhaa taxation jaringa yele watiki yani kaile umewa bana jana hizo nini bwana kedeka tutambia yeye kanisa hii pense kezitu kana nziaya zilabandu myake 10 kwambata aitenzi yange kiwa haya Wokili kimia inda doctrine ya the first possession ithe wae kana mundu atumia kithaka chako kwa myake 10 uteo mukoli tiwetete yunzia no simwe kindu chwiri ya chateka chake nzea nona yo yailite kuisila pala survey yona nitipenzi onetha ni mwakie kanisa etha survey ya isebu benzia nzia iremenivo pau bengate ya boss bengate ya MCA bengate ya MP wakita pau na survey aisebu benzia nzia ilite isilabu moviano museo nundu nona nomba siki mwilovi Taj Mall ngoloba nene bya billions pestilence nundu mavu ya ichinzia ile kunda isileta ku ko yu kanizo wakitwa muthiomu wenzi yani manine banje kanisa tena ende mama kile tenze yani metho kangenze yani we mayoni dio dikoti meni dio kweto savea kwa madhimia mianzi epikite bana na maibindo ekulilenge the connectie yevingi pengine kethakani chate we na chesa kwithi kwa kiki nini ni ase yute tinde yete Yesu ngea muno koti like succession ni kola ya distribution ni kwata ya kala kiebo no sio mundu watewe vindela watewa akenda ina savea
ndakathi kwite mundu nuna kwenda maybe nuna kwite sabu amathime kitheka amathime kitheka thime wani mutaalamu wese maundu make theka nyeneza nikenda ndukesokora nishuta isu siambie kwenda ithoko itina kwa utimino kelelia no te emphasize mundu onthe lo kukona kindu tume ataalamu na yawa hospitali ti lazima inde kwani itikela wetu enda kitale nuka hospitali na ndwele niwa moyo ela we moyo kala mo sina ndwele ite yabo mwe sinda no zuti wake tuyo no wake timba ekana na ataalamu makone uyolawo nondo ni mawese wakili akatwaze kulyo ya mwiso aya niona bande kulwa Kisamba kitheka kikethe wa chatewe ni musiai na bayai ngose na ndethayo paenda ata aya na yune kulwa yengesio ukethe ayu nitiwa ai kitheka kitu ethe witu ni wateye mutu ibaya na tetia maandiko tete kuona be ngose kindo chambe peondola pe requirements ya agreement siveka ni lazima ikakusiwa lazima kenda simba antekane agreement ethape mundu twanite etha mundu ena family na ena muka muka ni walite kwenda yawe anakanenga na consent devia itheka kwaeka you adhani ni na kibeti the first witness no sio nikienda wendo tho mundu ukutho ndaka ligwe ngusanisio ningi tina ko etha mundu etho akindu na ni mundu ena muka kana mundu ena muume ti lazima ngenda muume wakota no etha muka ni wakota ko sewe muume etha muume wakota ko sewe muka wethe yawe aya etha ni ndebi ni thuthi andu mai bana na zito no kwenda siatiwa na evidence kana kindu kito no proof pengi kanona mpesa no sawa nundu matuka mpesa no transfer mpesa mbinge aya wakili kwa kangolie ngose you know wese you ebindani lati uthowa na ithaka andu ne mekwita ngose na wo asia pati bandu be kuona kana be ngose yuna babu babwata pailio paike thaka cha thono kwa na mia ya undu right kwa tia na sheria ethe wapati ngose enda pa ngose pati ngose si lazima na lazima nundu tiandika no kitumbo sieni basi eletha be ngose siana kila mundu alikwenda na ngose yake na ngose no kwa miaka 18 mundu ena kipande na mundu wena akili timamu aya lazima rono kosi thani wonda ya kithakai we wailetha wina ngozi siana na kwa ninya nguthoa na iletha nina ngozi siana ina ngozi lili onamuka na mwendo na 10 ile kwambata asante ende wakili waneweze maundu ala wende na utusomethia hota ende na utumia kivindu ndata yaku ya muthia nikenda tukwatiane na mheshimiwa Welima ndeto yakwa ya muthia no kuthuthia mwithukisia ilamu kuna transaction kana maundu makoneti itheka tata yundu patonekana mbweni for ataalamu ala mekwenda mali waseka etha no kuthima itaisa wea etha ni agreement ti mundu usomete mio amwana ki agreement na kele ndakonifama kana kiteo mundu lo alikwenda data ena uru ota sino sia muthemba tosu nikenda mwike so kuna transactions netina litwika makwani kulia kwenda tena wakili ni kwa expensive mewa kwenda wenomwe asante wakili tete kwekela ngithi labu ambetekelethia kwa nda ya sionthe na kwa niaba ya kamemeka ene ndio tungia mubea muno na mashambiki onthe la methukisia wasia waku ni bala we utumetie unatwithe yeteke binduni onateta manaki ni chaula kine wakili nutuete to cheni ni ugethia na nonzie mwe ya kumina makwani baya musi ugethia mundu atika kini wisi ni against the law na akiongia jika kini wisi kwa kweli kila ngwika ni right onateka thiba kwa hiyo wakili ndiase ni mubia muno na inde kwenda ni kwa ngai sila wakati ndiase tuketho na go wakwambelelia ni tiunjaribu ndupatonekana na mwiti wanesa asante sana indi enda nesa wakili aya chuma kisio chusira mwadhimo asante